yini kulo muthi esawulalile ngawo ngoba uJehova wayeqonda ukuthi umuntu wafunda uyasuka uyabaleka uba namasondo wayabona obusina yini kulo muthi ekithamati Jesus Jesus yesahlukanisa engithethe ngayo ubani ebengimkoleta engikhokhile ngaye kuye ngami kodwa lithi iBhayibheli nathayiswa bengokubileli nathayiswa sandulaleli nyoka ata uJehova ingasilana Jesus nakhethulalela ithi Jehova ayidalile nakhethungamlaleli yena owabidalayo Jesus Jesus sawufuyasilo nasemini ufuna adama bayisitombi sawulethayo ufuna izinsizwa sawulethayo ufuna mama ufuna baba ufuna gogo ufuna omkhulu ufuna abantwana abancane ulahlekelwe uJehova Jesus ulahlekelwe uNkulunkulu ulahlekelwe impilo yakho ulahlekelwe nguye ngabe ubani engadayisa ngaye kuye ngani Jesus sesothandaza 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 ngabe yini uNkulunkulu ayelenzile kuwe ukuthi ungakhetha ungamlaleli ulaleli inyoka ngabe yini into ehle ngoSathane eyenza ukuthi usigqaje ngaye kulomdali yakho Jesus Jesus abantu bakhethayo akasilaleli uJehova yena osenzile akasibuyeleni kuye siyafuneka ekhaya uJehova ulahlekelwe ngabantu bakhe emhlabeni bamhlubukile bamshiya abazina abantu abazina emhlabeni amethemba lokuthi bazomlalela bamdumise bamesabe bayigcine imiyalo yakhe kodwa abantu bamshiya Jesus bamshiya Jesus bamshiya abantu akasifunda uJohn chapter 3 sesizofana ukuthi uJehova wakhathazeka esibini kodwa uJehova wabona ukuthi abantu sebewele esonweni wathi ngeke ngibadele abantu ngizozama indlela yokubanatha yokubathenga wathi ngizozama indlela yokubathenga abantu bami ngoba ngilahlekelwe akusanandaba ukuthi bangabami ngabadala kodwa ngizobathenga kuSathane ngizonikela ngendodana yami ezelwefu. John chapter 3 verse 16 verse number 16 and ukale verse 14 verse 14 njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane wabenza njani ehlane lithi iBhayibheli abantwana besebemhlubukile uNkulunkulu wadedela ulaka lakhe wadedela izinyoka zabadla ehlane wakhala uMoses indoda kaNkulunkulu uJehova wathi waMoses yakhe inyoka yethusi uyiphakamisele phezulu lokho soyipheka nenyoka yethusi uzosinda noma zimlima lezi ezikhona inyoka emhlabeni kodwa uzopheka lena
Usosida kubeka cela. Kanjani indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Lithi iBhayibheli njengoba ibhakamisile kahlane esimbolisa uJesu ozobhanyeka emthini wesihlazo ozofela abantu ukuthi noma mabo bonke abasenkingeni bonke ababoshwe ezonweni kodwa uma babheka nenyoka nguJesu bazosinda ezonweni. Jesus. Verse number 15. Ukuba ilona lokholwa yiyo abe nokuphila omphakathi. Ukuba no. Ukuba yilo nalowo okholwa yiyo lendodana kaNkulunkulu, ayokholwa ngabantu, ayokholwa ngabafundisi, ayokholwa imithetho yesonto, kodwa uzokholwa yile ndodana kaNkulunkulu. Uzobanjani? Jesus. Uzoba nokuphila omphakathi. Nokholwa yiyo uzoba nokuphila kwaphakade. Nokholwa yiyo noma senzile izono ezingamanyala, noma senzile ukonakala lokhohlakala, kodwa uzokholwa yiyo. Obe nokuphila omphakathi. Uzoba nokuphila kwaphakade. Kubeka ngoba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka ngokuba uNkulunkulu esezulwini walithanda izwe kangaka. Ayi, uyabona lento kangaka ayiveste silinganiso, akekho ngayichaza, kodwa lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Wenza njani? waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa. Waze wakhetha ukuthi ngoba abantu bamlahlelele, wakhetha ukuthi akhiphe indodana yakhe enguye ukuthi isemhlabeni izofela abantu abamshiyile, izofela abantu abamoshiwe ezonweni. Hayi bazalwane, iBhayibheli alisho ukuthi njengoba uNkulunkulu wazithanda ilwane kangaka. Jesus. Alisho ukuthi njengoba uNkulunkulu wayithanda imvelo kangaka. Uma lithi njengoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, alisho izinto eziphila emhlabeni, kodwa lisho umuntu. Ngoba uNkulunkulu wabathanda abantu kakhulu kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila kwaphakade. Sesiyathandaza Jesu, sesiyathandaza Jesus, sesiyathandaza. Akukho uNkulunkulu lapho ayedayisengani khona ninabantu, thina abantu esiphila emhlabeni, kodwa wakhetha ukuthi noma ngingenzanga lutho kodwa ngikhiphe le ndodana yami yokuqala eyokugcina engcwele ongamakhohliso emlondeni wakhe. Imali yabalanda ngoba ngiyabadinga mina Jehova, ngoba ngiyabadinga mina Jehova, ngoba ngeke kwangisiza ukuthi ngihlale ezulwini engilidalile, kodwa ngibuka abantu abaphuthwa yisono. Yathanda iBhayibheli lesiXhosa lithi wasikwa yimfesane engumangaliso, wathi abatheni lonke ihlazo lethu walithabathela kuye. Kokuwonakala, kokubugebengu, kokubulala, kokubuthakathi, yonke into, konke lokho kwabalelwa kuye. Noma ngabe uyakwenza kodwa uma uza kuye zonke izono ziyasulwa ngegazi, zonke izono ziyaqolelwa ngegazi, zonke izono ziyathethelelwa khona lena
ngalutho kodwa ngenxa yokusithanda wavuma ukuthi azobethelwa ngoba ecabanga wena ngoba wabona ukuthi wena ngawakho amandla ngeke uze wakhona usinqoba isono wathi ngibona kwahlabina enganaso isono ukuze wena ukhululwe ayikho into ongayenza ukuthi usiwane umkhima yakho yobumnyama ngaphandle ukuthi Nkosi umzimba wami uyangehlula yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalile konke kwami kuwe bakisise kuwe Jesus bakisise kuwe Nkosi ngoba konke kuJehova kusobala akukho ofihlakele akukho ongakuvela obala abantu bangaba lenhlanhla ukuthi emhlabeni izono zabo bazifihle bangabonwa ngabantu abaphila nabo kube ngathi bamsile kodwa uJehova konke lokho kwenzile kuyaziwa isezendlala ifilimu yonke imisebenzi oyenzile emhlabeni noma abantu bangakubonanga mhlawumbe abanye baganga baze baphumelela namaphoyisa adideka kodwa ngizothi mina angadideka amaphoyisa angadideka abantu kodwa umdali wakho akasoze adideka noma ungashanga esigodo noma ungashanga emithi kodwa yena akasoze owazidala ihlahla owazidala nalezinto abantu abathala ngazo akasoze zamtida yena Jesus ngiyacela othi Nkosi nathi impilo yakhe othi Nkosi nami mina sobo othi Nkosi ngiyabona ubuse bami bonke buyavela onke amahlazo ami ayavela obala emehlo nami Nkosi ngingakafiki ngale kwethina lapho isono zingasaqolelwa lapho ukuthethelelwa kungasekho Nkosi nami oshajana bibi angaphakamisa isandla sakhe lapha khona oshajana bibi angaphakamisa isandla sakhe othi Nkosi nami nasoni ngiza kuwe sithi phapheli wakoza kuwe awusoze wamlahlela ngaphandle ithi phapheli wakoza kuwe uba sidalwa sisha okwakukala kuyandlula bese kuvele kumusha Jesus Christ masiphakamisa leso sandla Jesus ungasiphakamisa leso sandla haleluya nakithi thina esila mawuza ukuthi Inkosi awunayo uma namhlanje ungafa ngeke umbone uNkulunkulu ungasiphakamisa isandla sakho impilo yakho le akusileleki uNkulunkulu usithumile ngoba ufuna wena ngoba lahlekelwa umuntu onjengawe buyela ekhaya uyafuneka ezini buyela endaweni lapho uNkulunkulu wayebheke khona buyela phamisa isandla sakho Jesus phamisa isandla sakho ungasezela ubusa ungasebheka abantu ungasebheka abantu bazothini ukuthi bakwazi kanjani lalela nathi sasinamahlazo nathi sasikumoshile emhlabeni kodwa ngomusa wakhe ongakhethi ibala lamuntu wesikhona ngomusa wakhe Nkosi
abantu bayasaba ngiyabuzwa yeza unokufa ungasalibali ungasabheka mhlawumbe umfana oshumayelayo kodwa ukulalela izwi likaJehova elithi yeza buyele ekhaya buyele ekhaya ngiyacela ukuthandaza egameni likaJesu siphakamise leso sandla lapho endlini lapho hamba khona siphakamise leso sandla uJehova uyasibona noma mhlawumbe thina sikasibona kodwa uJehova uyasibona phakamisa isandla sakho sengiyathandaza Baba wethu ongcwele Baba wethu onamandla wonke Baba wethu olungile kangaka ofuma ngedodana yakho yayingonanga kodwa kwakunethi nabantu eziphilayo Baba wakhetha Baba ngenxa yothando olungaka elithi iBhayibheli walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakho ukuba bonke abantu abayamukelayo le ndodana bakhulule ezonweni bakhulule emposhweni bakhulule ekubulazeleni isono Baba siyabonga ngehudlu lakho elalingenacala lithi iBhayibheli wathi laZenefu phambi kwabakude noma wayinamandla okhuluma noma wayinamandla okubabulala bonke abantu kodwa wathula ngenxa yokuthi wayecabanga mina hlobo sami nawe ukuthi uma ezilwela ngeke uze wena waphuma kuleso sono ngeke uze wabuyeka ngobotshalo obuphizayo ngeke uze wabuyeka ngogwayi obhemayo ngeke uze wabuyeka ngomithi owenzayo ngeke uze wabuyeka ngobulalo owenzayo kodwa wakhetha ukuthi kumane kufe wena siyabonga Baba silethi ibongo kuwe silethi indumiso kuwe siyabonga Baba yamthanda ohlabelelayo mayethi kungani ukubonga kwethu wayeseyiqonda lento ukuthi ngempela ayikho into esinayikhuluma kuwe engavakalisa ukubonga ngendlela owasenzela yona uyamangalisa Baba siyabonga siyabonga Baba ukuthi nakule ndawo akekho oyafika kuwathi Nkosi azange ngilizwe iqiniso lakho siyabonga Baba ukuthi bonke abafayo kule ndawo bazoya lapho inhliziyo yabo ifisa khona kodwa wena wayenza umsebenzi ngendodana yakho nanamuhla wasithima ukuba sizokhuluma siyabonga Nkosi yenzela umusa naloyo thatha isinqumo lapha khona benzela umusa uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi konke bekumophile uNkulunkulu wethu ogcwele aphinde kwakubopha nopamandla uNkulunkulu wethu ogcwele njengokusho kwezwi lakho ukuthi bonke abezwa kuwe wabapha amandla okubizwa okuthiwa bangabantwana bakho bapha amandla Baba siyabonga ngoJesu Kristu Nkosi yethu namanje naphakade amen and amen. The power of a seed and purity divine. The power, yes,
bazinikelile kuNkulunkulu egameni lika Jesu bayaphiwa amandla amen elithi lenkosi uJesu wafumaniseka eyiwundlela isusisiwe nazezwe lonke amen uyiwundlela isusisiwe zabantu haleluya siyabonga kakhulu inkosi nibusise ekhaya ezindlini emgaqweni ezindleleni zonke egameni lika Jesu nize nazi ninenithatha uJesu ukuthi ninamukela amandla amen athi hlabelela nangaphesheya kwethuna yena usuke sakhona uthatha ukuphila okubuhola uzufikela kiwa khona haleluya siyabonga kakhulu egameni lika Jesu waseNazaretha Nkosi nibusise umusa wenkosi yethu Jesu Kristu ukuhlangana komoya ingcwele makuhlale phakathi kwethu kubusa izibuya inkosi yethu Jesu Kristu izolanda ibandla amen. It's victory over sin and purity. Sathane,